ljudi, ovo nije nikakav tutorial, nikakav gameplay, ovo je giveaway. Znači, odnosno, danas kad sam ušao na svoj YouTube kanal, pogledao sam gore i pogledao sam na onu ikonicu i vidio sam da imam 50 subscribera. Pa ovo je giveaway povodom 50 subscribera. Znači, koraci su jednostavni. Oprostite, zbog mikrofona ne mogu ga popraviti, znam da se slabo čujem, ali nema veze, nadam se da me razumijete. Znači, pravila giveawaya. Kao prvo, nema spamanja u komentarima. Znači, prvo što trebate napraviti je... oprostite zbog toga. Prvo što trebate napraviti je lajkovati video, onda se subscribe na kanal ako već niste i napisati u komentar broj od 1 do 30. Znači u komentar broj od 1 do 30 sa linkom svojeg Facebook profila. Ili ću vam se ja jednostavno javiti u komentar da ste dobitnik, pa mi se vi javite na Facebook, znači bit će link u deskripciji. Nagrade, da. U stvari prvo da napomenem, izvuću 2 pobjednika, znači i dobit ćete 2 nagrade. Kojeg prvo izvučem, on će moći birati prvu nagradu. Znači, nagrade su origin account i bez security questiona, zato što je to sve hakovano. Znači, prvi origin account je ovaj origin account i na njemu nema ništa baš skoro vrijedno, osim Dead Space 3, naravno. Znači, njega ću dati na giveaway i sljedeći account što ću dati, moram malo pauzirati da upišem prvo da ne bi vidjeli email i password. I sljedeći origin account, evo, samo malo, očito je neko na accountu, naravno, nažalost i vama će to biti, ali kada skinete igricu moći ćete igrati bez problema i neće vas niko ometati, nema veze ako je neko na accountu, neće vas ometati. I niko naravno neće promijeniti security question zato što je to hakovan account, email nije potvrđen, a vlasnik ovog accounta vjerojatno ni ne zna ući na njega. Znači, igrice su Medal of Honor Team Digital Deluxe Edition i Medal of Honor Team Limited Edition EA Store. Znači, sve što trebate napraviti je lajkovati video, subscribe se na kanal i u komentar napisati broj od 1 do 30 sa linkom svojeg Facebooka ili jednostavno samo napišite broj, a ja ću vam se javiti ako ste osvojili. I začinje ću, objavit ću u komentaru videa kad se brojevi popune, objavit ću screenshot 2 dobitnika ovoga giveawaya i naravno prvo kojeg izvučem on može birati koji će account od ova 2. Ili može izabrati neki account jer ja imam puno accounta, naravno neću mu dati na primjer sad FIFA 15 i tako to. Ali nažalost Steam accounta nemam, ako neko hoće imam jako puno origin accounta da se mijenja za Steam. I da ovo nije bitno ništa za giveaway, vi koji ste ovdje samo zbog giveawaya jednostavno ugasite video i napravite korake. Znači, tražim klan, CS16 klan, moj klan je Wellsboy iz Steam, ja sam bio lider, oni su bili neozbiljni, psovali su igrači, jedni druge, neću igrati klan war i tako to. Znači, tražim klan, ako neko ima CS klan, neka mi ponudi nešto u komentar, ja prihvaćam sve samo da igrate klan war, redovno i
da ste ozbiljni. I to bi bilo to, ovaj će video u 11 i pol 12 možda biti već na YouTube. Pozdrav ljudi i sretno u giveawayu.